Communication Direto wa NPP mo ya waduma ko be fi na ene wo se NPP fo no anka sakura no wo mo nka de NPP aban ti so a wo ye free 2017 bepem ne no nti sa na Ghana fo so ehu no so wo mo nye hwe nanso ene wo ne NPP fo no mane bi ye wa shaman abo apro akɔhwe ho hwe ma hodo aban na ye Adom TV de echi etoso Amanyoko ya chitafo ehye wa probo no ase e wa Shaman Senior High School here no wo AC dormitory bi e wo ho ofiri wo Kotema Community 22 Polyclinic esanso eko e-block project site here edansie no ekoso afenso okokodru workshop a wo mo awie e wa Shaman Technical School e ho e na enka ne kasamafo ya na okasadema NPP amanyoko no ya wadomako ekire se e ya na binum e kase mampanyini na nadanko kufuado ene na aban enyehwe enso apro ya wo ko yeyi ohunu se aban no aye nema pi ya won sheda kura enkasa emfa ho nia enwanwane se kane pa no ye bo ashamandi a ne ye bo akakabensem ne ye kati trasem ne ye kakro no senye se na nsen na sebie son bibi be fa ha se ya e free se ochire ebe ye MC and another ko akufuado no asumdwe abaha ama ashaman enye dimpa wo mo enye dimpa you can't take it out the tosu bi osusu ne se kane se usane na ofiri soro eba traffic and wo ashaman no ene ashaman kromu no yenka se ne nyina firi ho no modie nanso hihye painti no ene akofom enwachi ena abedwafo titre ne abedi achiwe ya wo NPP amanyoko ne mu Harriet Kwansa enso ebo mampanyi na danko akufuado ene mansini krache abaso se wo mo atimi ede enwuma wudo bi ase wani so a wawie sabe me 2008 na me assembly woman na afalwa kwa no kra na ye rough road me oba besia we ene mbe ye sa kwan no ene gota because na kufu time omo na mo se ha ya mo stronghold na so mo nya hwe NPP abamba obeyi adwuma and there before God the man me am chief executive me to chairman yes salute because adwuma wa ye chief executive bebre ba no me hu bi da sana me kra hapo mamba ha ye bia no mamba and me ankasa tese me gina ho na me say hey NPP me ma salute